تماشاوان هشان شوا خوش بی ج تلویزیون روجاوا به برنامه کی تایبه جاره گدیم پیشوری ونه وقتی زانین کو چهار ماه حتی ایرو شب و روز بین آور سرانسری با کروجات سوریا تی هدف گرتن بنسازی هرمت دمل داگرگریا ترکیه قرکر تی هدف گرتن نه گند نه باجار نه سر عرض و بن عرضن دوره جوان ایریشان به پارمانه ام خوازن سیاست کو داگرگریا ترکیه قرکر لسر هرمت تی مشاندن و کریارن داگرگری کو تین مشاندن سر هرمت میوانی خورا وان مجارم گلک مجاره دیجی کو تو پیش بکن میوانی مرا حاضر روزنامه وان نالین دجلا الاستودیو حاضره هر وها قدر پیری ج فرانسا بریا سکایپی ریوبری رخصتنا کرد سینوناس اوج مرا آمده هر وها خالد عمر پارزر اوجی لجباکر روجلات سوریه تبلی برنامه دبی فاطمه بیلن هفسروکا شهرداریا مخموریجی اوجی بجداری برنامه دبی ام دسپیک بجی میوانی خوام بخیر هاتنه نالین دجلا توک روزنامه‌وان توان ایریشا جنیز ود شوپنی جچاره مهی و حتی روزا ایرو بنابر ایریشن داگرکریه دولت ترکیه قرکریا فاشیست ایریش بنسازیا هرم دکی اف ایریش هنه جبری نهاجی خو نسکنینه لبست و دما داویده اف ایریش داست کی هری جور ده برنگی کی هوانه تنه مشاندن هنوان ایریشا چاوا دگرند است هذا أساس يعني أمجي لباكروشات السورية دشوبينن إيرشين دولة تركيا بلكي دم أستوان بلايوان بلنترج ببه بس دو سالين داوي بين آور إيرش سر باكروشات السورية هنا دمكو كونجكتور مساعد بن هولدانين داغركرني هاتن شكرن ديسا دم چهار پواجوا سالين در باسبويده بريا هنا كومين چته خواستن قزنجین با کروشات سوریه تیک ببین ریبری خسر هدف گرتن پشتیوانات تک چون شونده ادی پریباز جدا ایرستر با کروشات سوریه تیکرن اشخوا محاوله وان هری داوی بریا هنه کسین چته بریا لدیر زور خواستن نابرا کرد و عربان ده پفچون چی بکن یعنی دخوازم وی بجیم که تنه دیات خوازم به بیر بخم هولدان دولت ترک اره پشتی یکی جوتمه شونده ایریشی خواه پرزیده توپکن چه بون اما ده پیواجوا 12 سال پیواجوا شر سوریه ده دستوردانا ترکیه یا دستوردانا سوریه تجارا رانوستیه و ایریشین خواه لسر با کروشات سوریه تجارا رانوستیه دم هولدان داگرکرنا آخر هاته کردن هنگ شخص ایرشن سر عفرین سر گریسپی دهمان چرچه ده بو هری داویجی به گرکچه یعنی به هنجتا او چالکیا فداینا یا الانقره چه بو افکرن وکی هنجت لده اساس هر تم عملین دولت ترکیه آرمانجا و سرکه یا داگر کردن با کروشات سوریه هیو اف هنگ پواجوان ده به هنگ سدمان زیاده ده به هنگ پواجوان دماکو استابه شو بطيبتي دفان هردو مهي داوية ده توجي لبي قادة شوبيني مها تباخ ومها إيلون ده دي سايرش لسر سيفيلان چيبون روجنا بابان هاتن هدف گرتن دنابرا باجاران ده خلق دمات چن نخوشخانه دمات چن سردان خزمي خواه هاتن هدف گرتن دجي يكي جوتمه شون ده طيبتي بشتي چار جوتمه داخوياني هاكان فيدان وشون ده ايرشن توب يكون زياتر پیش كتن نها هناك فرق وان ايرشا جهبدو هي لازمه بلکه میروف جبوی تماشاگران هجا وی ببیر بخه فرق قوان جهب چیه؟ ایریشن پشتی چهار جوتمه شونده زیادتر لسر چافکانی جیانی چه بون زیادتر لسر سانترالین آوی لسر جهن کهربه لسر جهن یعنی پترول چه بون صدم چی بو یعنی نه مثلا ایریش برین هاش چه بونه هر مریدا ایریش چه بون وقت گوتی دیرازورج تبلیغ هویه بو گوهرنا دیموگرافیک تشکرن لسرانسری هرمی هاتنا داگر کرن جدابونا ایریشن داویج ایریشی بری و چابو سدم چوبو بنسازیا هرمی ده هدف گرت yani arman çiye ki binirnamın bes rebaz da guhertin çedibin و فرق جداهیا ایریشن هری داوی یلی سر بکروشات استوری bu apxaji penasık hakan fidan bu gud امی ایریشی کی توپ یکم میگه ایریشی توپ یکم چیه ادی بیکو فرق جداهیا بخن نابرا تو هزان ده ایریش بکتی دیسا جهن سیویل گوتنم هدف بگرن امی
بنسازیا همو جواکی می هدف بگیرن شخوا دوان ایریشان دجی تشته هری زیده جی دیار بو اف بو پشتی گفین کو کرن و شونده ایدی اوانا خستن پراتیکی جی اما زینن نخوشخانه خستن هدف دیسا دبستان خستن هدف هری زیده جی چافکانی جیانه چافکانی آبوری خستن هدف جخوا لباكور وشات بتايبتي هرما جزيره جبو باكور وشات سوريا جبو سوريا گشتي هرما كي پر گرينگه جبر وي هم جالي چافقانيين خوين ابوري و جهكي گرينگه وكي جهكي زراعيه يعني هرما كي زراعيه وديسا هرما كي انرجي بترول و جهه ابي جبر وي دخوازن وان بنسازيان تيك ببن افيا 2 مليون نفوس هرما جزيره هي هرما جزيره جبو گشتي سوريا جي جهكي خوي گرينگ هي يعني بویتک برنا تایبتی ریش کرنا لسر چافکانیان جیانه دخوازن د آلیه آبوری ده ضرر کی پرمزن بدن گره با کوشات سوریه مثلا تشته کو به ایریشن به داگر کرنه تشته کو نکاریه بکه دخوازه به ایریشن لسر چافکانیان جیانه جواکی روبروی تیبونه بهله جواکی روبروی برچیبونه بهله شخواز وستان لبر دریه دخوازه جواکی بسرمایه کی مزن را روبرو بهله شو هم دزانن اف سانترالن کو یا سویدی که هر داویلی خستی که هربه دا جهن کو آبه بده خلکی جهن که هربه نبه آبشین کاره ورداین دیسا جبوی سوتامنی جبوی چون هاتن دیسا پترول بخواه جبوی جهن جه غاز دوار دگره دیسا جهن کو به طایبت خارنگهن نخوشخانه نه دبستانه یعنی همو جهن خدمت گزاری ev cin çavkaniyên jiyanê ku hadin hedef girtin çavkaniyên enerjiyê ku hatin hedef girtin mandorekî nênî ser hemû bike yani dixwazin de esas de civakê bi vî rengî terbiye bikin bi tîhiştin bi birçîbûn hiştin bi sermaye rûbirû hiştin bi abûriya ve hedef girtin çavkanî abûrî hedef girtin bixwe dixwazin rêveberiya xwe ser felç bikin bi vî rengî dîsa yek ji armanca dinê sereke آرامی هرمی تک بود. مثلا نه هرم اگر کو ایرش دولت ترکیه نبه داساس دوا کی جزیره کی اشتیه آرامیه جبون آوی دبی پیواجه در باسپیده به هزاران کوچبر نه جهرم جدا جدا سوریه کو شر لهنه اکو فقیری لهنه نه من قال به هزاران قامپین يعني قال لك قامپین کوچبر هنه به هزاران کوچبر بدر جیان بکن. ناری نه تجی دا خیاکرین سیاست کو ترکیه دمشین راستی peşveri cihanı tevedi meşeni tişteki ve şartı cinayı kirin eşkere tekirin siyaseta ku Türkiye meşeni bingi xoyan cesareta hoş ku digre çav ki destek devi siyaseti yani çümel hemberi ve siyasete va erişa kezdengi xonaki yani sedemevçiye yani de esas da yek sedemin sereke beguman em de gerek bizanibin ku hezin serekin kunha leruşatan avin mister asa cihanı hakimiyet teman heye ku jiwan erekirine ki negre nukaravan erişa pek bine. Disa emezinin konjektürci per jiwan re zemin de kuvan erişa bekin. Ji konjektüre qasta min çiye? Nahal cihan şerek mezin heye. Lemleki نبر آذربایجان ارمنستان دشر هیا لمدن لأوکراینیا نبر اوکراینیا روسیه شرک مزن هیا لالیدن هری داوید نبر اسرائیل فلسطین دشر درکت یعنی جهه دپیواجوه که اوقاسی شر هبه هر کس لهمبری هر کسی اوقاس بن پیکرنا بکه جبو ترکیه جی دبشین دجهه کو مش مورال له هبه گرد کارن نشیرا خباشتر بکن جبل دنا وقاس تهولی هویان ده هم روشلاتان بین هم دجهان ده قاس شر هبه کس جبر همو هزين كود ناف شردنا لدجبري هبدو بن بيكرنا دكن جبر و هر کس چه خوش بن بيكرنين هبدو ان در زاغوني ان قانون الشر بن بي دكن چه خوش هبرجي دكرن املاكي اوا ملدنجي برجمندين هبشن ده اساس ده جبونا بيان جسارتا مزن انتقارن بيجن كو جروسا جوار دكرن جهزن ستاتيكو پرست ان هرمي جوان جوار دگرن دیسا بدنگیا هزین او پکاته کوalisyonu ku dij daşe bedengiya wana zeminek dide yani van hemu hezanji hatta tane ve bidin berçava qada havaiya Suriye ma destekeden tane ve bigrin devlet Türkiye ne kadar eriş bike nalin kadar piriji meraya antxazın nerini viji bigrin server roşi برز کادرپیری ریبریا رخصتنا کرد سینوناس
ام خیراتنا وقت کنش فرانسه تبلی برنامه دو برای سکایپی برز کادا زاتن هوجی روش هید شوپنن چهار مه و حتی ها ایریش و بمباردمان هیا بن سازیا هرمت ارمش کرن سر عرض و بن عرض هرمت هدف گرتن يعني روش هاي براستي پر زحمته پر زوره يعني آوا هرمي خوازن ملت بي آف بهلن ملت بي جيران بهلن بي نان بهلن ملت كوچبر بكن ملت بهلي كو تبكيه ملت الهمبري ريفبريه دركوي و دست كفتين هيجي بدست خوبه بين يانجي كارب تشتاكو حتنا نكري برياوا ايريشا بكي هون وك في روشت شوبينن هوجنيز وت شوبينن سیاستا که ترکیه دمشین الهرمی چیه؟ چه سیاستی خوازه دمشینه و جسارت خوش کده دیگری؟ ایوار باش سلاو جبوتا و میوانتا و تماشاوان و توا یعنی ایریشین دولتا تجاری نای گریدان و چاره مهده یعنی دروجا و هفتی که دست پیکریه دولتا ترک وانش خورد هندری و چروکا سوریه ده ناولی بکن شورش یعنی شورش آگهات دزین جده 2011 ده اوان وک پروگرامش خوردانی بو اشکره ده گوتن باکوری سوریه جحلب يعني حتى باكور رجلات سوريا تافي سراسر سينور حتى كركوك وموصل وباشوري كردستان تاف أبايا خاكك دولة تركايو امتدهات خاباندن دي بيستو سيادي وقرك قبل ما فقروا ذات النقشي الباش خداتانين كتشي او سروك دولة اردوغان ينجي وزير كاري درفه بي سروك وزير بي نقشي الباش خداتانين تم او خاكاياج سوريا وباشوري كردستان تفلي خد كرن ليه دمج سياستا و تيكچو او سياستا جوان دخواست وي برشيج سوريا بسرخو ببن تيكچو او جي امكارن في بسربرنداي بيجن سياستا و تيكچو بخيرا كدو قربانيه كردا لسر عرضه دان تايبت هيزن يپكا يپجاج دسبيكي دو باش ونا بناوي قصد اف بدلدان هشتنگ او سیاست آوانا تیکر خطا سیمین کرداج خورگرد هشتگ اف سیاست دولتا ترک تیکر پاش وینا دولتا ترک وک يعني اوان پروگرامی خور سر خالک یک خالا دو خالا سه خالا یک بوار شکست نکاریبون فی شکلی کربانا خالا وای دو گچاوا کاربن گوهرتنا دیموغرافی دی جغرافیا روجاوای کردستان خن و وان گوهرتنا تی چیکن وک دستپیک برنگن سیاسی دو خستن مثلا منطقه آمن ام چیکن پاشوینا دیگه قبول کرنا وینا تنه حتی گیا نما کاریبون بخوام مداخله کرن بری وی بچتا خستن تشنابکن لی دیدن که اب هز روبروس اب سیاستا خسریا ديمقراط دبي بسر دكافي والبيش دنيا جي تي خوياني كرن وك جهزك تي قبول كرن جحر كسي هم جملتي سوري تي قبول كرن هم جملتي دنيا جي وسياسة مدار دنيا وراق هاندنا دنيا تي قبول كرن وجا مداخلة كرن بخوا جبوق علي تشتين داعش كن اشكرا كتن مثلا عفرين داقر كرنا عفرين ويشافي بو دولتا ترک و سیاستا وینا دیجی کردا تجاری نش چاره مهدی تجاری نسکنی گمبین بیرا خواه بریا سال که جنها دیسه به ویرنگی دیسه به هوانه خواستن لهزه قصده خیلی لحر داره خستن دیسه لجه دیسه لجه الکتریکی خستن و لجه آوه خستن و لنخوشخانه خستن ديست هدف نقرتن ونكاري بنتشتك بسرخيني وديسن دولتا شوق دبين شوقا كسك نا روسا نا امريكا نا اوروبيا نا دانوانا قاربن ديس خاكن ديج جغرافيا كردستان جغرافيا سوريا دبن كنترولا خوخن قديس قهرتنا ديموغرافي تيتشيكن وجا دولتا ترك تشتند دانين برشعبي خواه چاوا قهرتنا ديموغرافي دفي خاكي نا دستي وي دبكن قاربن في ملتي ويل ورق او برافن قوان بچولاخينه تم دبن تهديد دبن هون قتي بالا وبري دمك
دولتا ترك وقفي قد خوارن مدقو هاوي ساعتي هاوي ايفاري قلنا ايفار بسبب ودولتا ترك ايريش بكوش خوا مزاني بكو تشوق نسن دي لي راقهاندن وراقهاندن عربي بير آليكار تايبت كسي قاعدي بارتيا اخوان المسلمين دايكا بارتيا ايجي بشقرتيا تيروري دقن للدنيا تافي بشقرتيا دولتا ترك دقن ولسر وي اساسي خاصة خلق برا خلق بطرسن لي كما فيجا دولتا ترك بفي هوفتيا هان وبفي رنجي وتايبت لسر مسألة الكتريكي تركيز دكر الحر داري خرابك جبوك جبرم قزان حرتش قريداي وي الكتريك تنبي وآف تنبي وحرتش ناي خبطاندن او جدار دي وي افي قفي خسريه به الفالا در كفي البيش ملات زعيف در كفي قرص در كفي وملات بطرسي تايبت كما فيجاري وقاسي بهوفتيا زيادة جبرجي بروبلمك تركا دنافا تركاد هي دنافا ذا افتشتي جنافي يتكن دولتها تركي بروبلمك برمزنتيد هي او شارك يا فدائي قبول انقره مساجك برمزن بوش دولتها تركا بخوا سياسة مدار وملتي وي اف مساج خوش فهم كرن هيزك لباكوري كردستان هي دوزا ما في كردادك امكارن بگین هر جی وی ای حساس جگ هون دبی کس نکاره بگی دی امکارن بگینه دی چیروکا دناوا ود هی دی هون چاره سر بکن جبرگه اوجی تجار نخوازن چیروکا کردی چاره سر بکن تم پروبلم خود دخوازن در خارج دربه و جاجوی جدی سپرشین بوات چیروکا کوی ولا پککا لور جیان دی که اوانا جی وک پککا نه دم شر تیرورت کن زانن او بخوای گوارای نکارن تشکی بکن لی جبوک هندره خو وان فاشستين ترك ايج دنج خدان اكبا ومهبا جبوق كارب وان اقناع بك انه فا شري تيروريتكم بري خدا روجافاي كردستان تف زاني وين كارب تشكي بك تف زاني شوقا كسك نج امريكيا نج روسا بلكي اذن وقت بفي شكل يجن هذا نيدي بيواجي نكاري حتى فان ايريشاجي بيوان نكاري بك مخابن امريكي وروس بيرد سكنن او جيفي جي جغرافيا خو دولتا ترك بكارتين يعني هم ناتو دي وهم هفالتيا روسا ديك ناتو ناخوازي تركي جدستي خو بجبر جغرافيا وهيزا ويهيش خو ناتو بكارتين ناخوازي هر اف هيزايال علي روسا بسكن ام بيجن نبيجن شر جهان سيامين دست بيكريه جبرنگه كي سبي بيان برنگه كي غور واشكره بدست بيكريه ناخوازی که ترک هر آلیه روسا ترک ویمه کاغتش خورد اشکره بکارتینن جناتور دبیجی هون نبن و روس حاضرن برز قدر روس تایبت پشتی مسئله برز قدر نهات تهنه چتانی زمان راسته جدیرو که و دولت ترکیه دا کرکر سیاسته که دجمروویان قرکرنا گلان هرم دی مشاندن و هم پرسگری که هندرجی هم جی ایریشن کول سر قادن برخدانی کودانه مشاندن به انجامانه و چالکین پر گرانجی و کشتین وانجی چبونه جبونه برای خود آنجی مخموری آنجی شنگال آنجی روجاوا آنجی دخوازه سرانسری هرم بخوازه اجراف شاخوی هندور بروی و گوهردنه کی چگه افراسته لی وقت تجدا خویا کردن هم ملکی روسیا هم ملکی امریکا هزن سردست جهانی چاو خوش ترکیه دگرن اجدسپیکا شورش سوری و حتی نها ترکیه سیاست کی دشبریه دمشینی برای داعش حتی دمکی کر نکاری بو راست کسر خطی گلک دور داگر کرن سری دا عفرین سری کانی و گری سپی لی اف سیاست کو ترکیه دمشینی اف قرکرنا گل کردیا کو داگر کریا ترک دمشینی یان جنب کنکوژی کو دمشینی و حتی کنگی ولی بدنگیل هم بری و هبی یان حتی کنگی وقت گو ترکیه هم دولت کی ناتو هم جی تشتاكو دكي نا امريكا نجي روسيا نجي دولة دي هي البيشاوي ناسكنن وحتى كنجي في روشه دوام بكي يانجي روشه هي بروكوبه دچي يا ديجي گريداي وي ام تخوازن في پرسيت كاربي بكي ايريشن كول سر باكور جات سوريا هات نكرن عيني دمه ده ايريش سر هرم الرجيم جهات نكرن سر كليه حربي يانجي سر دور دي روجانه تكرن اوا نادی خویا کرن کو دجمن یکه داگرکری یکه دوی هزن کل همبری وی داگرکری جب سکنی هنکی یکیتیا هزن دموکراسیک سر استا
سوری سر از روجلات ناوین لی برانبری ویژن مزن رژیم بدنگه دنگی ونینه دوان روشی هی چاوا گردای ها چاوا شروع بد يعني از تمام بكم برساتج عينا جريداي مثلا قمت خص تمام بكم مثلا دانو ستاندنا روسا بدولة ترك تايبات جي بيستي مثلا روسا چاغي مگو اورتاونا و اورتاوا گلكي نخوش ببي وروس لسر نسكن لي تايبات بيشتي مثلا شر اوكرانيا روس چاره جير نما الا يعني هم ريا عزماني هم دريا آفيرة هم دريا آخيرة ريجيرتن إلا دولتها تلك ري البيشاوي قش هاتني قرتن جبر في مثلا شر أوكرانيا وجزء سر روسا هاتن دانين جفي تلك دي سيفي كاغتش خوار بكارتينو وعمري خوار روبرو دريج ديكي يعني أو تشكي ولو مربي باستراتيجيك بأمريكيار يام بروسار نهاتن تابق بشك سركي جناتو اللي تشتكي استراتيجيك نما تركا بناطور بدليل بري دمك ولو مساجن پر خرط بري شر اوكرانيا اوروبيا اشكرا دقول ماكرون لفر فرنسا دقول ناتو دمرنك سريري دي يعني رو هيدي دمري ودفهم هيزا اوروبي تايبات خور تشيكن قام قاربن خوب باريزم لي شر اوكرانيا دركات اما سرقشتك وقت سر قواستن مسألة دولتها تركا وحطات شقة سيوية عمري خدريج بك أو قاربة فات تحالفات درو هم لآلية روسا هم لآلية أمريكيا وبك أوجي دميني قريداي قالك ملفات الدنيا يكجي سركا مسألة ملف غازا روسي قد خوازن دريا تركا هر أوروبا قالوا أفبقي سري مسألة قنم يانجي خطة سركا الصين حتى رجلاتا نافين ريا او دستي دولتها تركات تهبت تنبي وقت خوياني كرن حتى نهاوي ريا تنبي قالك تروكي ويقريداين وجال اليدجي مساله شر عسكري قالوا شر اوكرانيا وحتى تشقاسي بردوان بكي قالوا روس فين بكن خفكك بو جوانار جبو تنق عمر دريج بكن جبر قلت خوياني كرن وك ديروك دي بيجي روسا تجاري دشرد الناش كستني بلكي دمك دشكين حتى آستكي قتشلب سرواتي استغلال دكين دي سبات قرينين لي او شربوج بوق تاني الروس تيد بي مجول ببن بيش نفكرن ريل بيش اوروبيا وامريكيا نجري صين بيش قرتيا وينات يعني قالك تشبوي قريداي يهفدوني وروشا دولتها تركا جوا شبه ونكارب يعني وقتك بي نكارب آلیب سکنه بفار دوی تعیین بکی یام بفاره ویچاقی و شخود دولت تركيا يعني سر ستون نخوياي سر ستون بنجه هم ابوري هم حتى عسكري جي اف دولتها ترك إلو دبي از حرتش تخوب جيدكم واز اف 16 تشيتكم واز نزار درونا تشيتكم كسي وقت بزانا ودشوبينن دبینن که ترک بان پرچه هر دولت کتینه و بسر هفدو ود که هزک چه کریه قوتک چه کریه بس بنگه و اساسه و نه دولت ترکیه جوه وقتی ای دولت جوانات جزا دین سر ترکیه و ترک نما کار من تشکیده به پیش خینن دوی شرن هاده امریکا مساجا خرد دولت ترکیه بوه درونا برقدار خست آگد به کس ترک دبی کس نکاره به طایرات F-16 درکت او درون خست مساجا پرمزن بو ترک و شرق خو نسکنینی امریکا پیشاوی نگرتبا بلکیش بو مصالح المشترك ابوري مشترك وبرجوندي مشترك دناف واناده تشتن جير بجيتيني او جي ناخواز دست ويناهر لقد ناخواز هزين سوريا ديمقراط تنب بن جبر زانب ويشاغي ونما قارب بتركا ويعني وبين سر خطي يانجي وكوانابك ولو عليه ديجي روس تب كاري قريجي قد سوريا تكرو بر قريجي امريكا بيترو دهتاقجي يعني ام كش زان اللي برشافي مي مثلا عفرين اشكال اتفاقات سوتشي واستانا ودستي روسا وايران بواره اشكال بو
آسرکانیه دیجی عینن چیروک و ایرو جی عینن چیروک لی روس نخوازه که ترکی بشک دیج سوریه داگر کرد که جبوگ شرط و مرجع به پیش در سر وینا دانین وگنها رژیم دی به ولد به در کبو ترکی دی به حتام چاره سر بکن اتفاقا وانا تشتیگ او دبن ایرو رو ایران و ترک اتفاقي وانا إيرو بهبرة كن إدلب مقابل هلا جزيرة أو بهلا كوباني من بجي تشتن يعني دخاز اتفاق نقولوا لي بدس وانا كذا وجاجبينا كوكينة أورتا إيرانيا وروسا دي جهان لسر سوريا أو جي دهيلي فرصة پر بهتر پیش کردن جبرگ او روس و ایرانی جی هر یک دخوازش علیه خود دست خودین سر سوریه و سوریه جیره به اما مثلا رژیم پر ساته بو رژیم نرینه و یا موقفه و اب رژیم مثلا تن نرینه و تن جبرگ جالی کی دی ایران جالیه دی روس او چه بخوازن او تم وقوانات کش اوانا نکار درکه وقتی خواست حتی به هزاوی عسکری بویه دی بشک روسیه بشک ایرانیه ایران مثلا تشیع لسوریه دخوازه که حتی چقاس قاربش خاکا و ملت سوریه دبن کنترول خود خون مثلا وانا اوليه مثلا وانا هين او سياستها بري كيفن بري حزار صلاة هند سري وادي حريك امبراطوريا خسر حساب ايدي فربكه قبل امبراطوريا فارسي بناوي الشيعة وتركجي دخوازن مثلا عثماني فقرين بناوي مسلمان سنة لكن اولي جوا دور حريك وقت برجواندي خوا ملتي خوا فاشي خوا دخوازي بجيبينه رژیم بدنگ البيروانا نكار اي تشتي بك تاني روس كارن زغتل بكن رژیم بخوازي تشكي بك دمجوات شروكي اتفاقيات جنها شخوازا تنقطنا بويد اورتاوا ورژیم دي تركا ورژیم دي بري بدزيبو پاشوي اشكره بود ريا ايرانياره ایرانی نوا چون دهاتن اشکره پاشونا اشکره به هبر رونشتن هم لإيران رونشتن هم لبغداد رونشتن هم لموسكو رونشتن وقالك يعني ايكت شوبينن سياسة مدار جورناليست به قوتن رونشتن اشکره لأنقرة ولشاميجد اورتاوانا چيبون رژیم وقتی قبا بخوازه براد چاره سریک لسوریه هبه گوهرتنک راست لسوریه هبه رژیم تفکر تنی چاوا روش وگر وقت بری 10,011 و ام بیوالا هم تشنما قدیا والحمدلله رژیم بيت خوازه او خونج رژیم ریان کسی که ولود خوازه دولت ترکا ایلو اوجی پیر عينا في تشتيت خوازه که حتی تفکر وان چتاش خور بکارتین افریقیا برای لیبیا بکار آنی ناگورنی کاراباخ بکار آنی و روک جی کی دی جوار ببینی واش خور بکار بینی و سوري فکر بن کنترل رژیم وقت تشتنی لی افتش پشتی بدل و کاری و قربانیه که هاتن دانین لسراسر سوري مستحيل كاربه فقر وقت بري وجا اتفاقية اورتاوا دي ايران وترك ورجيم سوريا عين الاول غير رجيم بخواز جوهرتنا تشيكي يانجي بخواز دولتا ترك جي خاكا سوريا دلكفي وسركا بري خبد هذه سوريا ديمقراط بدل مجلس سوريا ديمقراط واتفاق بوابك اعترافا رسمي واشكرا بوابك جمرا كارب بهافر وجا فان شتا وفا دولتا داغر كرج خاكا سوريا درخي وسوريا هدي فقر جيانا خوي وق بري جيان ذكر ناخو نم رنگكي ديكتاتوري نم رنگكي حرتش دست شاميت ابو وحرتش تجور كنترول بك خيرات حجرش خور بب وملت سوريا اي اليا وك جزيره وك عفرين وك هيلند سويدا درعا برشي بينن لأولاد فكر مسألة جوهرتنك ديمقراطي برنجك خسريات ديمقراط خوازه سوريا ببه مخابن ملت سوريا كسي بنابه شورش تقول شورش بانم از بوي شورش رابومه قالك جوا هاتمون خابانتن يانجي شعبي خود قرتن يان شعبي وهاتمو قرتن بتركان وترك دوستن ترك وآلي ما كنش بوغم جوهرتنا تشكل آليه مخالفت رژیم كادر شكل ونازكن نها گریدای چارەسەریya سووری آلین دموکراتیک یعنی پارتین دموکراتیکان انیا دموکراتیک ji bo ku li hemberî dagirkeriya Tirkiye yan jê hemberî siyaseta ku tê meşandin çi mesela hêzin
هزن کو سروری خو سر سوری دمشن چ روسیا به چه پروژه کی وج وو چاره سرکرنا سوری نه هزن هف پیمانی نه هزن دی کو قاشوش وو چاره سریت خوازنه وکن لید دمان هدا انیا دموکراتیک پیوسته چه بکید ناو دجی ریوبریا خواسریا با پروژه سوریا ناو دجی آلین دموکراتیکی کجبو چاره سریه باند دکن یان جیل سر عرضه کارو خباته دکن د چه آسته دنه و پیوسته چواره کرن جبو کو سوریا جوی روشه درکوی يعني مثلا جنها بين استانا وسوتشي وجنيف وجنيف بيست واستانا شازده وسوتشي نزا چقا براستيم هجماري واجبير كن روجا بو يك دو بو اختيغابا نتخوستن كرد حاضر بمگو هون اس واستانا وجنيف صدجي تشيكن كرد نتيدا بن وبجينين لي في برسي مرجي گهدارا بك كسي تماشاوان نها يعني سي دولتن اجد خوازن چاره سریه سوریه و برسمینین یانجی و دستورا وی دینن یک جه دولتا فاشیست یا ترکای دو دولتا ملی طهرانی روزانه مشنقه داتین اعدامات دکن بناوی مسلمانتی چما اوی کچه پوریوی وکری بو یانجی زارو کاد علمی زمان کردی دولت اساسیا بوتین آروسای گجروجا روسیا تحسفیاتی خرابوی بوتین او لسر حكم يان لباش بردي يان اشكرا لسر يعني اوجي دكتاتورة كي جي اردوغان وجمالي طهراني هين كان بختري افحرسي وشي دستوري بدل ما موستا وشي قن جمر بينن يعني كورمانجيل جمد دب عطار شو خرجا خوبا عندك يعني تشتي بير بازاراوي تشتي بير بكاري بفروشي افحرسي وشي بفروشن ما دكتاتوري فاشي مثلا ملي طهراني يانجي حكم روساي قدست مافيات وبوتين دي وافشب دنا افنكار تشكيب دنا جفيك شيالبونا ملتي سوريا ايجل سرت ايجل عردي لسرت عفا البرش عفادي بينن سي جيل سوريا هاني ايرو بشك دستي رجيمي دي بشك دستي دولتها داغر كرو تشتي ايج بير تشجبهه النصره بيانجي افي جناب الفراستيز نافي وقال كي تيت شاش بحنجي بربونه وكاري واي قريش نافي واحدي وك تشرو مشكلات بين سر زمان يعني ايج من دولتها داغر كريات تركي دي يانجي هذه سوريا ديمقراطي ايج هاي السر عردي ملتي سوري براش خور للسيفا يعني سيباشن بر بتشعب بين كي جيان لكود بچرنگی دبه کی لکیجان جی اگ هفدو قبول دکن یکمین جار تفق بعد 40 سالی 50 سالی او فاشیا خو او عنصريات خو دخست سريوي ملتي الويده كده كرد دجمنن كرد جي فهم بك عرب دجمنن يرو بهفر جيان دكن يرو بهفر الشر دكن يرو بهفر سازيا افادكن يرو بهفر ديجي تيرور سكنن ديجي كاسي في بريدمك مثلا ديرو جوه فتنه اگ ایران و رژیم اللي بيشتاوي بو سركاش خو ترك او تم بيشغرتيا تشكاسي دجمنايا خو سريا ديمقراط بك او ترك تم حاضرن لسركا ايران و رژیم بو كاسي جفيدكن ومكاريب وجهرتن تشيكن جياني بهبر بكن يعني البرشعبي ملتي سوري اخوياي راستا درز قدر بيري يعني وقت دا خويا كرن چارەسەری سووریا تو چارەسەری کی در و نه ممکنه نه گنگازه کو چارەسەری کی بخوره بین بو پیش روجا سوریایی هنک میوان می دیجی هنه ام خوازن ماف بدنوان جی ماف اخافتنی ام سپاسیوات کن کادر پیری ریوبر رخستنا کردن سینولاناس کو ادم خوش بو موقتان شوا خوش بی برز نالین نها وک برز کادر پیری جی گلتشت آنین زمان دنگی هی توازناتی هی هزی هی ایریشی کتنه کرن بازاری و چقارین کتنه مشاندن وان همو دنگه و هفسنگه هی نه هفته چواتنه مشاندن يعني اساس ده روشا سوري تاني اگه تاني وقت برسكريكو سوري بخوابايا چارەسەریە او قس پر او قس گرفت نبا يعني او قسي وكي گريكور كي نبا جبر به نها همو بتايبتي پشتي بهارا گلان وشون ده دستوردانا كي پر جديج بهارا گلان رچي جبر به هر زده جي رول نینی ترکا گرک مروف هر تنباله پیشینه سر تشتا کو هشت هر زده
بهاره گلان گشتی رژیم دستوردان ترکیه چه بو اما اگر ام مجبر ام نها بهتر شمبرتی سوری دنر خواندن دکن و هی زده جیا کو و گوهری شر نافخوی شر سوری بو کو حتی نها 10,000 و 12 حتی نها بردان دکه بینابر شر بردان دکه و هناك جه شخونها سوری پرچه کردن يعني هني داور كتنا بندستي دولة تركيا وان قربي شتا ناف خدش خو هركي بسريه كدكشينه ديسا هناك هرمين علويه جدا عنها اليه درزيه جدا يعني قريزه كمزن دست تبعت التبليه بيا السوري ده لسر مذهب پرستی لسر دمار تندراو تایبتی لسر مذهب پرستی کو خاص سپره توندی مرنو کاره بیجه اسلام جبراسی جویاره بهتر وقتی بزنیتا نصره بزنیتا داعش یا کوشنبر بیا بریا وانا اساس ترکیه و پیشنگی ترکیه گله کزندن اف قریز و گوهراندن قیرانه که کو ادی نافخویی چاره سر نامه نه هز نافخویی بخازی بیجی چاره یعنی چاره سریه و چه ما زحمت بجور دست هر هزه کده ده نه اف هزه مجاره گوتن جی نه هر من داگر کری نه به ترکات کارن گاف باش هم قاش ترکیه دیگه یعنی اوی کو خواکی قاش خواکی مخالفت بناسه دکن نه بچن کی جان جوین اندجی ترکیه ارینه که وارن کارن نکاتش تکی بکن دیسا هنی شوانا دست ولات کندا و بنیمان دست ولات کندا و دنه هنی شوانا گردای ایرانن یعنی بکن آهت خازن وی بیجم یعنی روشا سوریا کناه او گریکورکا کوه بویه پرسکریکی کی هرمی و جهانی جبروی از بخود وی قناعت دمه یعنی حتی توازنین اما که شر جهانی سمین پناسد کن دهنک واران ده حیا توازن نرونن حتی دنگه ده رونشتنه که چه نبه دمکن چارەسەریya سووری پێشیتین kirin زەحمەت dibînim ji ber çi ji ber van hêzan ku nexa tenê ser esasê çi dibe divê pêvajoda gerek mirov çawa tev bigere her hêzek çi qasê bikare be xwe li ser linga bigire hêza xwe biparêze ve ew qas di pêvajoya çareserî ku tewazin rûniştin şûn de ve bibe xwedî mafê axaftinê li ser çareserî jî ji bo nawiya tenê wisa demekî nêz de ji bo giştî Sûriye çareseriyek hêvî kirin ku wiha ba ev qasî erê dibêjin Cinev nizanim çend Cinev nizanim çend û Sûçî nizanim gelek cihan civîn çêdibin ama di esas de çareseriya pirsgirêka Sûrî jî ji alûziya rûşata navîn alûziya cîhanê berjewendiyê van hêzayek ku hev re nakûkin ji wana ne ser bixwane yanî di esas de li ser Sûrî re şerekî hegemonyayê tê meşandin şerê hêzan heye di navbera Amerîkaya Rûsyayê de şerekî mezin heye di navbera İran û Tirkiye wekî du hêzên hegemon ên herêmî bi hev re di nav pêşbirkekê de ne yanî li keleka ve gelek welatên kenda ve dîdane yani gelek aliyên ku pir xuya jî nebe destê İsraîlê heye yanî dixwazim vê bêjim di encam de di cihekê ev qas coğrafyekê ev qas biçûk ev qas destên pir tê de hene demkin çareseriyek wisa wekî ku destê tuhêzan tê de tune her ku dest pir dibin ew qasî berjewendî zêde dibin ji bo nayê li hevhatin zehmet dibe nexa tenê mesele bêkate û gelên Sûrî ve geredayê bana birêvebînekî demokratîk dikarî çareser bibe yan jî bi rastî şert û mercên wek hev de hilbijartinek çêbibaya û mafê pêkateyan hatiba parastin taybetî yên netewên cuda cuda yên baweriyê cuda cuda rêvebêrekî wiha dikarî bû pêwîstiyên civaka Sûrî pêşwazî bike lê ji viya re destûr nadin ji bo nawiya ne demkin de ji bo Sûriyê çareseriyekî wiha pêjîtin kirin ez pir rastaqî nabînim ji xwe niha bi rewşa navbera Filistîn û İsraîlê de rewşa ku çêbû pêvajiyekî hîn xeternaktir li pêşiya me ye şerekî herêmî ê ku belkî gelek dewlet jî bikevin navî şerî rûşata navîn dikeve pêvajiyekî wihan dîsa şerê cihanê semîn çû ber derê welatên Ewropayê Hana Ukrayna û Rusya berderê Ewropayê şer çêdibe niha li xeta Kafkasya şerekî mezin heye wana hemû bi hev ve pir girêdayî ne yanî di cihekê ku ew qas dunya di nava agerekî mezin de be
و همو جی دنیا به هر سیاست وان به هر باندور خال سر هر دکنده مروف چاره سریه که وسا گوتنه سوری به هر تنه رونن وسا به کار من چاره سر بکن زحمت خدا دیگه اما البته تشتاکو هر گرینگ باندور وان آل سر سوری لواس کردن و بخو چاره سریش بردیتن هولدان به کریم پرگرینگ. نارین برز کادرپیری جانی زمان راستی سروکاتی خواجی بناف کربو شرکی جهان سیمی تمشاندن. ناون داوی شهر روجلات ناوینه. کی روجلات ناوین ده حاکم بکاره جهان ده حاکمیت آغاز کی. هر چه قاسی شهر زوره چه اوکراینیا دورندی ل شهر ناون داوی روجلات ناوینه. سیاست که ترکیه دمشینه راستی روجلات ناوین مرو جانا دویجی کسل پیشاوی سیاست ناسکنی یانجی چاوی خوش دیگری یانجی پیره هفت پاره. zaten mesela İrişa neş çare mehe dest bekiriye çay emha rojave davi em bijin çare mehe şunda ama İrişin heri giran heri davi dest bekar şuraş rojava ve hatta anha İriş tekirin و رین çare seri vakta goti xatimine le dinamika hundur ev çare seri destevede dinamika hundur gelek ali hene numune em bijin reveberiya xosar heye bakar rojat Suriye numune ki ber biçava kari ku hamu netawin hey hamu pekatay hamu oli hey بريفبري كي سر اساسي هجمنديه كنا توا ديمقراطيكان جي براتيا جلا يانجي كونفدراليزم ديمقراطيك يانجي بهفر جيانه كي هبش بسازيبون اواكرن وحموج نموننا لي اريشي كوتينا كرن برجرانن الهمبري وا اريشا هم انيا سوري لازم تشبكي بيوستا تشبكي هم دناونا تويدا بيوستا تشوري كرن يعني كو ام فيروشي قاربن درباس بك يعني بيجومان هولدانين بطيبتي ريفيري خسر يعني جبو بطيبت وقت جلين سوري بهفرة بكاربن اللي هفكرنا كتشي بيكون كو باندورا وان هزين كو دخازن هر زيادة سوري تفدن هر زيادة قيرانا سوري ده كركرنا وده باندورا تركيا باندورا هزندن لواس بك هولدان هنا بطيبتي نهاش خوا ريفيريا خواستریا کو سالسا با کروشات سوریه وکی مدل که جبو گشتی سوریه جو حتی پیشکش کردن نها ل هرمین درزیا اوجی داخل دکن کو وکی چا با کروشات سوریه بکاتب خو خواره ود بن گلک بکاتین کو هنا باری جدای کو هنا به هر ناغره بری دخادیم مافن اوج دخازن ببیرنگی بخبری ببن يعني وكي انجام موديلا بكروشات سوريا كو هي اگر دناف سيستمكي فدرال اصلا گشتي سوريا ده ورا بيك انين و هريكم بندوارين گل سوري يه جپواجو شورشي و پیشوازی بك و جواك بكاربه دناف شرط و مرجن دموکراتیک ده بکار به هفره بجی نخوا هر زیده وان هزین در و خوازن سر چرا جواکی به هفدن شکاندن لسر اساس نتو پرستی لسر اساس مذهب پرستی دخوازن اویا بخوایی که اساس سوری پرچه بکجی اف ذهنیته یعنی سر اساس مذهب پرستی اور پرستی نزدیکاتی که تنه چکن جبوناویا ام گره پر به اشکری بجین جبوی او جبوی رفیری خاصه جبوی کرده دبیجن جدا خازن لی راستی که هی که هر زدش یک جدا خازیه دیگه کینه یکو نتو پرستی فرض دکن یکو سر مذهب پرستی پویتقا دکن رتا ترکیه او دو خاز سوریه اساس پرچه که جبونا و هولدان رفیری خاصه یکو به پیکاتین هن رین چهار سری زورلما بکه جبوی کو بکار به ده مدل های پروژه کو های یا لباکروشات سوریه بکه گشتی سوری و ها چهار سری کی ماینده بکه پروژه کی گشتی سوریه کو چهار سری کی ماینده چه به ناری نمیجا کدی و گرنجمتا خالد عمر پاريزر اوجي آماده حاضره بريس خالد عمر يعني داگرکریا ترک لهرمن داگرکری همون رنگین کریارن دجمروی ین هوانا سرگل دمشاندن کشتن رواندن تالان کرن تجاوز کرن کشنا زاروکا ویران کرن خوازای میراتین هی البر چاوی جهان تف افته کرن سوجن دجمروینه و دست بک شورش روجاوا و حتی نهاوی وان کریارن دمشاندن هری دمی داوید جیب چاره مه شونده ایرش بنسازیا هرما باکروجات سوریه تکرن
يعني آوی دخوازی ملتی هی به آو بهله جهن ناوندن آوی ین الکتریکی ین نفتی ین اوی ین آشن جهن دپوین گنم يعني بنسازيا هرمش همو ملي وبد مشاندن تشتا كود مشاند راسي سونج شره توك باريزركي كريارن داگير كريا ترك جدسبيكا شوراشا روجاوا و هري داويجي دواروج داويده تچوا دگري دست و چما بدنگي كي سازي نمن طويل همبري وان كريارا هيا بله ایوار باش بوده و میوانته و همو تماشاوانیوه راست وقت قلت دولة تركيا جدسبيكا شورشا سوريا شورشا باكور وجلات سوريا تايبده كريارن هري خراب لديجي هرمي وقرن هرمي كر وكرياراوني هري سركه دسك داينا رخصين ترور بچه داعش بچه جبهة النصرة ودوي داوية داقر كريا بخوا بارتيشا خو بچتين خوا جهاري من مرة وكرنا همو سوجن لديجي مروباهية وسوجن شر كشتنا كومي جهرتنا ديموغرافيك سوجن لديجي ايكولوجي ودوي داوية ده افچان روجه چيدي تايبت مديد بچاوا همو بين سازيين و بيوستيا جيانا قليل سبيل بهية همو أرمان قرد وروخاند يعني أفجي وكرم كرواني زمان سوجن لديجي مروباهي وسوجن شرع أساس أف الشرع بترك لهمبري هرمي المدكي سوجكي كوت بهنجها كوين يسايتنا يعني نهال بوري قانون دولتي طيبت قانون الشر يا كنت خدي رابطة بكرارين تشينا دولتك هزن لشكري لهمبري دولتك دنيا هريمك دبكار بينه إلا قابكو خطري للسروي هبو إيريش بيسروي ما هركز يتزاني بو تيريش جملة باكور سوريا بالي دولتها ترك نتشوي أما ترك جبركو دولتها ترك تايبت جبر و تحملنا كيكو لكيلكا سينوري وي ريبابريك ديمقراطيك وبراتيا جلاها به يعني هموها ولدانا كيكو في بروجاهن في برغالهن بروخينه وقنصو ضعيف كان اما جابي دنيك نام دولتيجي هي افجي البرجابه ذاتا قانونا دولتي هاتيني بساندن وبزانبونك برمزن تاكو تاني خدمتها دسهلادار عم بك نكو خدمتها جلان ومروفاهية وما في مروفا عم بك جبرولو يعني امامينا ككبيرين انا هاد ابيرو دروش شرف فلسطين واسرائيل دسبكيريا انجمنا اولهيه بجريدين توين يكوي تجيده هالوزن خس وجيفينا خويا ورتشكر وهمو دولة الدنيا كتر له تفجري ودانو سندني تاكو قال اسرائيل بباريزن يعني رئيس قردنا مش همو قالوا ملتاره اما لفيدك شقا سجلتي كشتين وبنسازي وشابكاني جياني الفرتيان وخاندين البرشاب الدنيا كشي ام بنرنجو بدنجيه كي وهركز جاب خوجي خوجي دغ ابياش برجو اساس بكارانينا قانونا الدولتي تكرن دماغو خدمتها برجونديه الدوله او دسلادار كما دماغو قل دروجه بدبن تايبت قال كرد روجلات انابين ام دينارنكو هر كس جاب خوشي دغه مساله مصلحه وبرجونديه نافخيدنا بره دولتها دي نها بريز خالد عمر ونجوك باريزرن ونوان روشات شوبينن كيريارن داگر كرير عفريني ودورن دي تا كريستريكاني وغريسبي ما گور روجانت نمشاندن بگومان عنوان کریاران بلگه دکن اون رادستی جهن پیوندیدار دکن و ایریشن وی هر داوی هات نکرن وک دانی مدا خویا کرن یعنی هر کس دانی کو ایریشن دجمروینا ایریشن سوجن شرن دقادا ناو نتویده الهمبری وان سوجن کو داگرکریا ترک دکره yani مرو کاری چپ کی yani وک پاریزر وک سازی مافی مروان اره گلک سازی برکی زده دنگ خناک سازی مافی مروان وک پاریزر الوی دری سازیا پاریزر هیا الوی دری کسی وان کریاران بلگه دکن هنه اثبات هنه او هنه yani tiştink berbçava ne tişteki ku veşartiye va suci ku devleta Türk diki yani pçir revaz emrut kare dadgah navnetavi de dadgeh biki yani مخابن
شخوا تنكر أنا تركيا لبر محكمة دولتية جنايات محكمة جنايات دولية جير ديفيجن قلت دوزال همبري ويفا كجبر قلت تركيا يك دولة قل سر سيستم روماي فيمانا روماي إمزا نكي للسروي أساسي حتاني بدولتها ترك بدارزاندن لبر فيدات جه لسر سوجين شر وسوجين الدجيم رفاهية وسوجين داغر كريه جرك دكي قلت بريارك أنجمنا أولهية نتوين يكوي مجلس الأمن در كده بيونا يعني تجاري لغوري شوين قانوني يكو هاتن دانين تركيا نكار بدارزاندن إلا يعني ريو ريباز نوين دهنه اگر بلو دنیا بگهج قناعتك يقول ايدي بسج سيستم اردوغان و اكبرو گرك بيت دارزاندن يعني بخاز گوهرتنه كي چك گرك دكي گو دادگه كي تايبت ناف دولتي جبو دارزاندنا وان ترك و فرماندارن ارتشي و سروك وزيرن وي بكي اما لبر دادگه ناف دولتي يا هولندا يا لا هي تنكر انا هالدولة ترك دار زينة اما بسبب جديما ام هولدان خوان ناس ساكنين يعني بلغكرن هر دار كوميتي مي تايبتهن اي بلغكرن بام بفكرين بوتشي دبد الحق قال ما جعفرني حطاني ديركي وحطاني دير زوري يعني سازي هنا نتني امشي نتني باريزر سازي ما في مروبا انا هم رخصن السويليه دهن يعني ام هردم ام بانا فان دوسيا تشي دكن وام ارشيف دكن وقيد جيب ودسي متجي ام دشيليجي اما ام خوش زاني قوت برسبك ج باندات كهنا بدولتي تش محكمه العدل الدوليه بش محكمه الجنايات الدوليه وتنبيش برغو علي كده تركيا للسر بي وقت ما قوسرها في مانا رقم يبزينكي وهذا ويجي يعني ام تجربه ولكن مجلس الامن جي بريارك الى الحق دولتها تدخل جوز كاوي للسر مصابي دادگاه بريس خالد عمر باريزر ام سباسيوت كي قدامي خجمه وقطان شبا خوش بي نها نالين باريزر خالد عمر جاني زمان يعني دولة ترك سوجي كودكي هركز عن سوجين دجمروفينا بلغه هنا اثبات هنا دسبيكا شورشي و حتى نها العفرين تشتكرن گوهردنا ديموغرافيك كشتن رواندن تالان دزي تجاوز كرن دروجا ايرو دجي ام دبينن سرانسري باكروجات سوريا البرچاوي دنيا تي شوطاندن يعني سياسات عرض شوطي تمشاندن همبري گل باكروجات سوريا جبو كو اف گل بيزار ميني گل بيچاره ميني سیاست اشتری تایبت تمشاندن، کشوری تمشاندن. لدرای گشتی در نوتوی در سازی نوتوی در جوک پارێزارانی زمان که دولت ترک یعنی وکو پیو نملتزمه نگریدایه تشتا کودکیجی وکو سانکی کس نکاری حسابه بکی یعنی کس نکاری دادگه بکی حتی وی آستی. روش هیوی چاوا بی یعنی مروی روش چاوا دنرخینه. يعني وكو سانكي اري باريزر وي بكن بلغه بكن وي رادستي جهاتن پیوندار بكن بس برامبري ويجي كس دنگي خوناكي سدم وي هون چاود مل وك روجنامه‌وان هوجي چوبن هون ناودنه هون جي وكي استا بلغه كرنه هون تخن روجف هون تشير دكن هون رايا گشتير دن خويا كرن هون راستيا داگير كريه دن خويا كرن وان حموجي ملكي خويا اساسا هون جواكي هشيار دكن لیتشتا کوری کردن چیه جویزه دتر چوری لازمه وری کردن يعني بريشكري كو افتنين بلكي تي بلغي كيرن سرچپمنيه تي وگوتن بس وان هيزن ام بحثا وادكن اوجي الفرهنا بارگي وان فرهنا جي وان فرهنا دوريات افيجن چنتين اوجي بچاوي سر خود بينن كو بنسازين سبيلتنا هدف گرتن قالك جهين كو سبيلتنا قتل كرن او خود شو نجيه بو يريد يعني هاي واج مساله هي تخازن نكو هاي واج مساله نينا بس دولتين ام بحثا وادكن جبر برجوندين خو ناخازن ببينن يعني نخواستنا ديتن و نديتن بالتمامي برجونديه بگيره داي يعني كو لغوري برجونديه وابانا تشتكي هين بچوكتر دكارين پر مزن كربانا و سر دولت تركيا چوبانا هناك
هلوست نزیکاتیان بس جبر نلگوری برجواندی ویا جبر به دنگ خواه نکن جندی تیبتین یعنی جی هنگ دخویان تبین یکوی هبو او جی تنه وسا سرد چند بیشن لازمه جهان سیویل ناین هدف گرتن اما لهمبری ویا و هلوسته کی پرتوند یا کو بکار به پیشیا وان کریارن سکو سوجه شرن کریارن کو براستی قرکرنا جواکه هدف دگرن برچشتن و تیشتن روبرو سقامه هشتن جو جواکه که ایش هری مزنه قتل کرنا سویلا سوجه هری قتل کرنا جنان قتل کرنا روجنا مبانان وانا حمو بسر باكروش هذه سورة تمشاندن وانا حمو سوجه مزنن بس امجي لازم ابي باكي قدرك شخوره نبينن يعني كورتنا كشتن اري دولة جهاني جبر برجماندي خدنجي خناكن جبر ام هموصه بسكن يعني امجي لازمه والهين كو هنا امجي باش بكار بينن امجي تكوشينه كي زاغوني جي بكن قانوني جي بكن لسر اصلا ونتوي ديسا بقلك سازين اري بوليتيكا دولتان جبر برجماندي خو دنجي خناكن امام امجي ببلغه كرن بتهشير كرن وانا همو داريان ام زولما بكن كجبو ام دولتا تركيا كريارين كل سر جواكا متى كرن ام تهشير بكن نها نه جهو نه راستي قركرنا كي هاتن تبي كو جهو دمكو خاطر قركرن جي دقوتن ام جهو يقردكن بس كرتينا قركرن اطراف بينك كو قرجي دكن يعني كي قردك جي نبالي جبوك اگر تشتكي كنت تنبه حسبيني لما تقردك يجي ناس سجاء وصاد حسبينا يعني جبر وك هبونا كي نابيني كنت قردك جبر وي ماما جهويا شكر صار اصلا جهاني بس صدان فيلم شكر مثلا سر بقركرني حافظه انسان ده هيك او دزانك ولا قراس قركرنك كان هاتيه حافظه شكر امجي روجانا ادي تكنولوژیا نه هاجي پرپیش کتیه ام دکارن روزانه به بلگین کو به دیمنی کو ام دکشینن دی صدقه دانم نتوی دجی همون سازین کو براستی نام نتوی ام بم بومباردمان که دبهرن کو لبالات ما بم فکرن شرط نه مشان سیول تنه قتل کردن ام واجب بن زخته که دبهرن دالی زاگونی دجی تنه ام بیجن سیول تنه قتل کردن و ام ذاتن دنگ خنا کن ام وسا ام جی تکوشینا خواه زاگونی جی نمشین ترنا که جبونا بیا هم لدر وی ولات هم جی لوالات بلگه کردن پر گرینگه وقتی چپمنی بلگه کردن وام به کردن پر گرینگه و لسر مدیا جواکی لسر مدیا انگشتی برای تلویزیون تشکیل کردن و گرینگه اما وقتی این کو قاعده زاگونی دهجی و تکوشین دمشینن پیستی بهتر دالی قانون دهجی تکوشینه که مشانن هه و اساسی زورلama کردن هه راستن هاش بر برجماندین خو نابینن اما روجك جروجان لازم اكو ام اوقسي بلغم كمان جبن زختك مزنده بهلكو نكارم بيدنگ ببينن بفكركو يا هري داوي نبو يرا حماسه چبو بريا ديمن لسر مديا جواكي هاتن پاروكرن تيگه هك يانجي algه ki ço çebu insana da sivil tane قتل كرن ادي erişin kuleser varın çekirin edi şeriata ki devi lazım em erişin ser civaka ma aten meşandın em او قصي belge bikin bu da asla cihane deraya geçtiği cihane de bersibdayne ku em bikin em rawatiye ve nişan bidin na ju kurdara bahate gutun bejin be her avay turasti erişan vere ama mafeteye ku tu denge xanek yani dagirkeri vakt ani zaman dagirkeri mesela dagirkeri Türk qade berxodani hamu çekin nükleer çekin kimyavi çekin ku qadağana verim karani em bejin bakroja Suriye dis ev çek bu karani شخوال سر شنگالی بمباردمان روزانه هست سر هر دری هست ها وان وکو فرمیته که تخوازید ناف نتوی ده وکو از شر کی دکم دوی کس دنگی خوش بی شرینه کی یان جی کرده کی ربج یان دو تشتا از دکم دوی تقبول بکی یان تو سری خوراکی جی ادیش تقبول ناکم یعنی و هر دم گرک چاو دکی تشتا کی ولی سر عرضه تو بهانه کی ولی او نینه هر دم به بهانات کی اوی ها الهمبري في سياسة هني هم آلين ناف نتويدا وكرد قادة كردي هم هندردا هم دروا هم دوست كردا و بارتين كردا بيوستا دوي روشي دا چبكين يعني قال لك ربازن تكوشيني هنا يك جوانا ما قلت مينا قادة زاغوني دا ام تكوشيني بمشينن يادني ديسا لوالات يكتي اخوا چكرن هلوستکی یک پاره لهمبری ایریشان نشاندان
دیسا جبوی جبربان ایریشان زحمتین جواکی اکوی چه بن هنه روشا آبوری به زحمت ببه افش جواکی را وگوتن صدمه و راسنی شاکرن دستک داینا جواکی یاش هفدوره دیسا وک پارتین سیاسی سازین سیویلی کو هنه جبوی اف طيب قلت بوان ايريشا دخازن ريبريا خاصه بالتمامي لواس بكن حتى نهائيا تيك ببن جبونا كو اريا تشينبه دستك داينا ريبريا خاصه جبوي زحمتين كو تشي بنا يانجي اف بنسازيه كو هاتي هدف جرتن جبو تشيبه بزياره دستك بون الي كربون وكي جواك وكي جيل لازم ام بزانم كو ام دشركي جهان اسامين ده جهان دكن جبروي مشار جهاني يكمين ادو امين ده انسان جسر ماجي مليون انسان مرن جبر كان انسان مرن هناك ولا تخال سر تاني بهتات خارن وصا اودي خاطر يعني ام جرك بي بزان من زحمتيه ما اجياني جي هبن لازم ام بزان من صدمه ويتشيه بواجو شركته مشانن ده سبب يكيه وام ديار دجي بريفري خوره علي كربون ابجي تكوشينك يعني موساني شامل كو ببرچيبونه براس سرما هشتنه بيول ده برخداني كريجي دستك هري مزن اجري بريا خوره دي ساجي اللي در وي ولات بدوستن گلي كورترا دبلوماسيا جواكا دانا چيكرين لسروي اساسي زخته كي لسر دولتان چيكرين پر گرينگه ديسا براستيام پيواجوي پر اوارتره در باستبن اند بيجم پيواجوين كو براستي قدر جواكا تاين كرين جبروي her kurdaki ku lider ve balat lazım bizan vaki ku ev eriş liser malawi çedibe vaki ku zaru kemiye rasti sıru saqam verin lazım tekuşin bike yani ruj ne ruja ku rasti mirov bsa henek işte juda bu fikre tane mesele malbat xab fikre pevsin malbat bir fikir nine ruj ku eğer em bahsa kurdayati dikin eğer em bahsa walata ki dikin avakirna walata ki dikin ve demi او روجينكو براستي مرو بستكنه كي تشو اريشه كي توبيكم يسر جواكا ما هي امجي تكوشينه كي توبيكم بشينن يعني هم لكردستاني هم لدروي ولات جيبوفيا فدكاريك برمزن دبي يعني ام لازم يعني هر اريشه كو تشدبه لازم هر انسانك لسر مالبات اخو هر انسانك كو تقتل كرن وكي فردك مالبات تقتل كرن بوي هيرسي بوي برتكي بوي فغو هرنه هزي نتني بمقدوريات ام جي ايش كل سنه ما تشدبن ام بكار من فغو هرين برخدان فغو هرين هيرسي ناني نمي بكرن جمتا بريز فاطمه بيلن هفسروكا شهرداريا مخموري بمريه بريز فاطمه ايريش داگركريا ترك تسينورا جبو خو ناس ناكي نابجي اف زاروكا اف جنه اف قالا اف خزايا اف گنده اف باجارا نزانم اف جي اويه اف جي كربيه اف جي نانه لیچای کردستان بگیره حتی گندو باجارا قامپان مخموری جی ایشکی و آزارکی پر مزن دیتیج و داگر کریه زیده 4000 گند هاتن خرا کرن هاتن ویران کرن جمله داگر کریه ترکیه قرکریه فاشیست و جوی روزی حتی ایرو روزانه لسر قامپان مخموری لسر سیویلان بمباردمان هیا هون وک هفسروکا شهرداریا مخموری هون وا ایریشا گشتی چاوا دگرن دست لسر روجاوا هيا لسر شنگالی هيا لسر قاده برخودانی هيا و هر جی کو انسانی کرد لی هيا ایریش تینه کرن هون وان ایریشا چاوا دگرن دست بله وجه دای دیار کرن ایریشا کو دون لسر وارگاه همه چه بیش هیلی دولت ترک فاشیست و او هر تجدده دیار کرن اف 6 سال zaten اف ایریشانه بردوام دکن سر وارگاهامه جار جارا در دوری وارگه بمباردمان کرن جار جارا yani جیکو سفیل پرانی خواه yani گشتی سفیل تیده کار دکن و دمان وانه هدف دگرتن شیو دیجی مخابن دیسا عین او بیاره مدید و مجیان کر وک وارگه براستی مروف تماشا بکت ایرو دوارگاه آمده و روژاوای کردستانی به هفره گریدای اف ایریشن کو اف 4 روژن لسر روژاوا وکی وجه دای دیار کرن یعنی هدرین خواه انسانی سفید دیده هدف گرتن یعنی داری کو گلر انسانا جی در بکهبه
وەک ئەمبارên گەنم وەک cihê mozotê wek cihê elektrîkê wek depên avê pitirênê xwe hedef tê girtin mixabin ew jî pêş çavê dinyayê ve em dibêjin Rojavayê Kurdistanê hîn birînê xwe derman nekirîn yani wek hûn jî dizanin Daişê Hof ev birînê ku li Rojava vekirî îro ji 2017 vir be dewleta Tirk êrişên ku niha bi havane li ser gelê Rojava de tênet û hemû insanê sivîl pîrê ku zarok û xestaxane têne hedef girtin ev êrişa ku şêvedî li ser wargeha me jî çêbûyî girêdayî vê ye mixabin wekî we jî dayî diyar kirin şêvedî ev êrişa ku çêbûyî li ser wargeha me ne êrişa ku normal e yani insanê ku nihêt vê derê de jiyan dikin zarokên pîrên kalin psîkolojiya zarokên me tek çûne yani zarok niha naxwazin biçin mektebê yani xwe ji dibistanê dibedin ev psîkolojiya van zarokan tê kî hesabê wê psîkolojiyê bide ev zarokên niha giştî hem Rojava hem Şengal hem Mexmûrê de dibin van êrîşane de dibin van bombardîmanane de çima dinya bêdeng e çima em îro dibînin ku kompla li ser rêbertiya me bi nehê cotmehê ve sibehî nehê cotmehê êrişan ku di meha cotmehê de îro li ser Rojava li ser Mexmûrê dide diyar kirin ev bi kompla li ser rêbertî ve girêdaye em niha jî dibêjin insanê ku dibin van êrîşane de kompla nehê cotmehê tê hem êrişên li ser Rojava hem li ser Mexmûr hem li ser Şengal hem êrişa ku niha li ser rêbertiya me tecîte ku li ser rêbertiya me kompla ku sibê em derbêxin şermezar kirina wê em bejdar bibîn em ê nehê cotmehê re van komplayane em ê van êrişane bi nehê cotmehê re vala derbêxin em dibêjin tang û top û tayarên dewleta Tirk hene ama îrada û bîrûbariya gelê Kurd heye îrada bîrûbariya gelê Kurd ji top û tayarên dewleta Tirk xurttir e tica jî îrada vî gelî nikare bişkêne çend êriş li ser me de bêt bila bêt em îrada xwe asla teslîmî vê dewletê nakin bi taybet insanê ku li wargeha Mexmûr jiyan dikin bi 3 salan em li xaqa Iraqê de jiyan dikin êrîçe ku notê çarheya îro em ji destê dewleta Tirk dibînin bîrûbariya xwe xurtbûna xwe îrada xwe li ser linga ev gele xwe girtî ev tica jî teslîmek qebîl nake tica jî van êrîşana li ser xwe qebûl nake tica jî em çok nadeynin em ê her tim bi zindî bin çiqas êriş li ser wargeha me ve çiqas psîkolojiya me psîkolojiya zarokên me xurab bibin em ê bi wî îradê bi wî bîrûbariya ku felsefe ku ji rêbertî me xwe pêş xistî me li rixmê hemî îşkence hemû nexweşiyê ku ev gele jiyan kirî li ser linga mayî em ê van êrîşane vala derbêxîn Birêz Fatma niha kampa şey durist em kampa Mexmûrê kampekî sivîl e tê de çû baregê leşkerînînin tu êrişekî ku ji wan kampa em bêjin berû ti deverî nehatiye çêkirin û ji netewên yekgir te jî wek kampekî lazim e werê parastin esas ku hatiye qebûlkirin wek kampekî ye û parastina wê jî heye lê li wê derê daxuyaniyên hikûmeta Iraqê merkezî jî hebû ku ev êriş şermezar kirin gotin heye û herem hikûmeta herêmê jî em bêjin serî de pedekê jî ev kampa dikeve başûrê Kurd yanî girêdayî başûrê Kurdistanê wa de jî lê heta nihal hemberî va êrîşa kes dengê xwe nake sedemê vê yekê çi ye û çi siyasetê meşandin wek te ji dayî xwe kirin zaten biryardariya gel esas e diwerde mixabin kes dengê xwe naket pitirînê xwe ji dewleta hikûmeta Herêma Kurdistanê bêdengiya xwe heta niha parastiye bêdenge denge di vî milî de ev êrîşe mesela wekî we jî gotî li ser insanî sifîl ev wargeha wargehek sifîl e
حکمت عراقی به دهان جاران دنا تمکرنا حکمت عراقی هاتنا مال گراندن و وک مرو بیجه نزیکاتین البرانبری وی ملتی یا حکمت عراقی خلاتی کو کری و نهوجی پیشمانه چما ما در حق درباری وان انسانانه ده ام وسا فکرین وقت دولت ترک ما دوی نشاندن به حکمت عراقی مخابن ایرو برچاوی هم حکمت عراقی هم حکمت حرم کردستان اف ایریشین ها لسر وارگو هما پکته لسر زارکین ما پکته لسر انسانی سفیل پکته ان بیجین کسی کو اسکر دوی وارگی ده جیان نکه بدهان جاران دانه تمکرنا حکمت عراقی چما او حکمت کو بچاوی خودیتی او به دوی خواگوتی همه انسان سفیلن همه جن و زارگ پیری کالن او کیملگن ما یعنی بسالن بوری کیملگن ما چه کرن قیدن زارگن ما چه دکن یعنی هر تشتی ما گریدوی وانن ها ایرو اوجی دزانن که انسان سفیل دوی ورگه ده جیان دکن اما مخابن دخواق وان ده اف ایریشن بیت اوجی هم رورشیه که همجی شهرمزاریه که ام چه بیجین بلا بیجین ایرو دوی حکمت عراقی هلوست خواه برانبری دولت ترک دیار بکد یعنی چما دخواقوی ده اف انسانی سفیل تینا هدف گرتن تینا بمبادمان کرن او دولت کو ایرو دبن سیوانا اسلامیتی و خواه دو شیرت دبیجت اس مسلمانم اس عالی باریا من هیا که از لسر بی دمشم اما مخابن انسانا دخو پینت دو پاندنه ده او انسانین دبن هدف دبن ظلم یا وکه حکمت آکه ده ایرو مخابن نه انسانی که تین هدف گرتن هم انسانین برس فاطمه بیلن دم مهنه کی مایا برس فاطمه بیلن دم مهنه کی مایا هفسروکا شرداریا مخموری برس فاطمه بیلن ام سپاسیات کن کو دم خوشمو مقاتان شبا خوش بی نالی نها هر سه مهوانی مجی هنک خالن سرکا آنین زمان اف ایریشی که هات نکرن راستی سالوگرا قومپلا نونتویا لهمبری ریبر عبدالله اوجلان راستی وی رو جهاد راستی پیمانا کودناورا پدکی و حکومتا عراقی مرکزی سرشنگالی راستی ایریشن دسپیکا ایریشن سرکانی و گریسپی و داگر کرنا سرکانی و گریسپی هون هم راست هاتنا وان ایریشان و وان روژان چه و هوا گریدن يعني البت چون کو آرمانجا نهی جوتمه کو سال 1998 بدر خستنا ریبرتی یا جسوری و بتایبتی پیشتی ویشون ده ریوتیا کو دست بکر بریا استخبارات ناو نتوی چا کو ریبرتی حتی پرگال امرالیه برن حتی اثرات امرالیه برن هذا قلت لهم أنا السركة ده أساس ده تكبرنا جالي كرد تكبرنا تفجير كرد بو جبروي أمنها إيريشين كو السرسري كانية وانجي هاتن كرن ناس نتصدف أو تاريخات أهل بجارت جبروي چوان كو بيدا مخواستن ده كسيات ريبرتي ده تفجير آزادية وجالي كرد تونه بكن أبيا سالين دريج بتهجوشين نكاري بيك بينن ويا خواستن ده همان ديرو كده بيجن أمي السوري ده بهمان دیسا میگلی کرد قرب بکن ام تونه بکن بیارماج دیسا ایش کردن یعنی وان دیرو کان جبوی اویا بریا وان دیرو که بخوا پیام سرکه وصدن گلی کرد ام ده پولیتیکا خواه قرکرنا گلی کرده پولیتیکا خواه تکبرنا تفجیر آزادی ده گوهرتن نگینه ام دیسا به همان ریبازی ام ایش بکن و پیام دیدن دیسا دوی دمیده دی پیواجوا کنها سبی نهجوت مهیه ده عارفة وياده إيريشين مهبك آنين وكي ديروك البجارتنا واجي نسوتفه بيجمان يعني إيه سرقاني يجي نسوتفه وأبجي نسوتفنا يعني بلكي أم دبيجن بينابر إيريشيان بردان بكن أما دهنك بيواجوان ده أصلي إيريشا جداتر دبن أصلي إيريشان هين تونتر دبن بلكي نها نقاشين بيرنجي هنا براستي
dest wan were niha belkî hewayî êriş dikin ama konjektür guncav bibînin belkî rêbazê cuda jî êriş bikin. Ji bo neviya hem em vê gerek bizanibin yani hem êrişên li ser Şengalê jî êrişên li ser Rojavayê Kurdistanê jî û êrişên li ser Mexmûr jî hemû bi hev ve girêdayî ne. Evana niha bi komplê ve girêdayî tecrîta ku li İmraliyê heye jî rewşa rêbertiya ku heye jî hemû bi hev ve girêdayî ne. Hemû kuka mesele çi ye? Siyaseta qerkirinê ya li ser gelê Kurd e, çakaniya ev e. Yani dibêje Kurdekî li ber xwe de li ku dibe bila be hedefa min e. Ji xwe ê ku pêşengî dikin hin zêdetir hedefa min. Ji bo navê Kurdekî bi îrade li ku dibe ez ê hedef bigirim ji ber wê yani milekê em ji ber wê dibêjin şerekî topyekûn li hemerê gelê Kurd heye. Topyekûn çi ye? Giştî ye. Yani şerekî ne tenê li herêmekê ku em mînak bêjim em li Rojava nikava bêjin me dengê xweş Tirkar neke çima êrişî li ser me dikin. Di esas de ew dibêjin Kurdekî li Efrîqiya jî be hedefa min e. Mane Kurd li Parîsê hata qetil kir. Min wisa yani ji bo navê em digere bi wê zanabûnê tevger bikin. Yani Kurd be bila be pêwîst e divê serasta Kurdistanî divê em rastiya dijminê xwe nas bikin. Em elbette. zanibin jî navenda vî şerî Imralî tê meşand yan qirkirinekî li ser Imralî tê meşand. Yani bêguman mirov lazim e vê bizan be ji ber rêbertî ama ki kes nikarin dest bigirin. Rêbertiyekî ku gelê Kurd hebûna xwe bi hebûna wî îfade dike. Yani dibêje hebûna rêbertî hebûna min ji ber 5 sala nîv esre rêbertî pêşengiya yani ji rêbertiya tekuşînekî bê navber ya ji bo hebûna gelê Kurd dimeşîne. Ji bo nêzîkatiyên ji bo rêbertî elbette ki nêzîkatiyê ji bo gelê Kurd e nêzîkatiyê ji bo statuya gelê Kurd e nêzîkatiyê ji bo çarperçeyê Kurdistanê ne. Ma rêbertî eger şexsek baya tu zarar yani wekî şexsek ve tu zarar xweş bû devleta Tirkiye ba. Ama ji ber rêbertî pêşengtiya tekuşîneke dike tevgereke dike ku ew tevger jî ji bo nasnama gelê Kurd ji bo statuya gelê Kurd 5 sala tekuşîn dike ji ber çarperçeyê Kurdistanê ji ber wê niha ev qas êrişkarî heye niha komplekê nam netewî heta İmralî hat esîr girtin û niha jî di İmralî de tecrîtekî girankî li ser rêbertî heye. Yani ji ber wê gelê Kurd dibêje êrişên li ser İmralî êrişên li ser rêbertî êrişê li ser min in. Bira heqîqetek û jî heye kengê ku politika devleta Tirkiye ya li hemberî gelê Kurd eger ku tekuşînê ji politikayên qerkirinê dema ku dest jê qeriya politikayê li hemberî İmralî de ji guhertinekî bide çêkirin ji ber tu gerekçe wê namîne. Niha ya ku dihêle sosa bike berxedana rêbertî tekuşîna rêbertî û siyaseta ku rêbertiya ku dimeşîne tekuşîna ji bo mafê gelê Kurd e diviya de ku bikarin guhertinekî bidin çêkirin ku wekî gel ku em bikaribin diviya de serkeftinekî mezin bi dest bixin ji xwe bawekî xwezayî ve bikaribin tekuşîna fîzîkî ya rêbertî jî misûger bikin. Ji bo navê em tenê bevdîne bi bilinkirina xwe tekuşînê li her çarperçeyê Kurdistanê bi mezinkirina berxedanê bi serxistina vê tekuşînê em bikaribin ewlehiya rêbertî em bikaribin tendurustiya rêbertî jî misûger bikin. Nexwe ji ber ji rêbertî re wiha dibêjin em ê tevgerê tune bikin û hemê em ê te jî tune bikin. Yani em çi qasî bikaribin tevgera azadiyê li ser linga bi hêz bigirin em çi qas bikaribin li Rojavayê Kurdistanê rêveberiya xwe li ser lingan bigirin em ê ew qas bikaribin rêbertiya xwe jî rewş yani hem de aliyê fîzîkî hem jî di aliyê tenduristî em bikaribin biparêzin. Ji bo navê tekuşînekî komple wekî gelê Kurd li her çarperçeyê Kurdistanê û taybetî jî li dervê welat hem ji bo bi arîfeya nehê cotmehê ku salvegera komployê bi rêbazên cûr be cûr bi raperînên pir girseyî carek din ji siyaseta cîhanî re ev nîşan dayîn siyaseta li hemberî rêbertî politikayên li hemberî rêbertî politikayên li hemberî me ne û zextekî pir mezin çêkirin xwe derketina li rêbertî pir giring e. Ji ber wê sibehî nehê cotmehê bi wê vesîleyê hem wekî Rojavayê Kurdistan hem jî li derveyê welat wê pir çalekî werin çêkirin. Beşdarbûna va çalekiya pir bi nirx e. Beşdarbûna va çalekiya xwe derketina li xwe ye, xwe derketina li nasnameya xwe ye, xwe derketina li statuya xwe ye. Ji ber rêbertî kesetekî ku temenê xwe hemû ji bo vê tekuşînê ve qetandiye. Ji bo naviya salvegera komployê de bi vê zanabûnê tevlîbûna çalekiyan pir giring e. Nalî niha li ser Rojava ji derveyê êrişên çekdarî êrişekî şerê taybet, şerê derûnî tê meşandin, kuçberkirin, fihûş, em bêjin madê hişber
ناف جواب كده بلا كرن إيريشن برين هاج هات نكرن جل حتى أستكي چخاص سياسات هات مشاندن جي خبر ندا و إيريش داويد جي جل زيده كوچبر نبو جي خبر ندا لي روجن زور و زحمت بالبشام هبن جانم دبجن دوی ام بی آب نمینن بی ناو نمینن بی جیلان نمینن بی تشتک نمینن لی شورش هیچ لی اف روژن زور و زحمت الپیشمه ام لازمه چوان ایزیک ببین یعنی ام چوا کاربین سیاستا کتی مشاندن ایریشی کتی نکرین وان حمویا پوچ بکن يعني يعني ها ام نمكو تحليلا مثلا ام شي ما تحليلين سياسي دكن ام بيجن الدنيا افد قومه افد قومه الرشلات نابين افد قومه شر جهان السيامين هي جيبوكو ام بكاربن دنا واشرت ظروف هذا ام بكاربن شوا بيجين ام شوا بكاربن تكوشين بكن ام تحليلات كن نخوا هما ام جيبو دربار روشا وان ولاتان ده باش شردا اگاهي بر بگن ام نتني افتح لنا جبوي ناي كرن لازم ام بزن وكي ملاتي بيواجوا شر جهان ده جيان كرن الولاتك كو شر هي زحمتي خوي جياني هبن يعني بزانبون اگر خبري خستن بك واتهجي بدا زحمتي كو هني واتهجي بدا نها ام لجغرافيا كو بر آرامي لي هيا شرلينينا ام نكارن بيجم بلا ستاندرد مي جياني روش ابوري بر باش بمس يعني ام نكو صحيح بك جبر ولاتك كو يا صد واز صلاه دشر ده جيان دك بسكريكن ابوري جيكو شر هبه بسكريكن ابوري لي هنا جيكو تشافكانيه وي انرجي ودن هدف قرتن بسكريكن ماستو يدركن جيكو دبن عمبارغو دبن وي زحمتي خو هبن جبونا وي وكي جواك لازم ام دم با تحليل بكن ام بزانبن تاني وصا وكي ام هر كردكي از باور دكم كو لدلي ويدا دو سوزيا ولات هبه دو خازكو استاتو گلي كرد دو خاز ام ابي بدل چنابه ام لازم وي بزانبن و ايريشن لسر گلي ماجي لازم ام فرقا ويا ده هبن جبري ام دبيجن پر بازي ايريشان هنا لملكي ايريشن ابوري نه دو خازن ملت فقيريه روبرو بهلن بيزار بكن جبو برامج ولات لملدن اجانتيه دو خازن جهندور در زاننه کی باوری هفگرتنا جواکی هف چنبه هفگرتنا جواکی چنبه دیسا بریاوان تورین سیخوری پیشنگین گلی کرد وانا تونه بکن دناو جواکی ترسکی مزمن چیکرن رزاندنه کی اخلاقی بدین چیکرن وانا همو ایرشن جور بجورن ایرشن شر تایبتن بریا مادین هش بر دخازن جوانا بمجی بکن کو نكرن لسر ولاد بفكرن نكرن لسر دوزا خب بفكرن نكرن بارسنا ولات خب بفكرن ما نجواني بارسنا ولاد بفكرن ديسا بريا دخازن بريا اغين فهوشي بريا تبني فهوشي جنان هدف دقرن يعني وقت جواك لازم ام تفرقوا وان حموان دبن وان حموان رتكوشين بكن بري هر تشتكي ام دبيجن وصايجي راستك بيرن جيجي هر مالباتك زانستان نتوي وقت بستانك دكاره لهمبري وان ایرشن پر آلیه که هنه دکاره همزاروکین خواه زانا بکه لهمبری بی شیار بکه لبر جیران خود خواه برپرسیار ببینه وان شیار بکه و دیسا جی هبگرتنه که جواکی پر گرین که دوان شرط و مرجان ده جبر ام دبیجن براستی ایرشن سر بناسازین که هنه زحمتین خواه هبن چونکو گله جرام دمیزین ام دبیجن تانی قهیزه که می لشکری هیا یپگه هیا یپجه قصده هیا او تیری دکی ما بپاریز جانا مولی خواه يعني ام بيجن خمساري ها يانجي برپرسياري اصلا هري جوردانينه جبويه مثلا راستيا گله شر گله شورجگرين بحث دكن هون چاوا يعني هفگرتنا گل و ام بيجن قصد يپگي يپجي يانجي ام بيجن گل جي دوي شياري ده و گوت پاراستنا خوب كي شحمو مليوه چان داخوا هبونا خوا يعني جبر بهم نهار هر زيادة شقاد فائرش داوود جمالي طبيعة الشر جهاني السامي ده أجر من المقايسة كشر دنيا ربك هر زيادة سيفيل تين هدف برد جبر هم ده بيجي شر جل شورش كري يعني جباك كي بالتمامي بهر آواي همو بشين جباكي دنافان ده نتهني جوان جنجي ناف ده اختيار ناف جبر بس تمام ده بيجين جل قال جي همو كسي بجواكي دقيرا ناوا خواه نا هري زاروك تين قتل كرن قالك ام زاروك دا جي زانبونا پاراستني بكاربن دي چيكرن كو او جي بكاربن باشتاري تكوشينا شرقالي شورش كلي بن جبونا وي تاني پاراستنا والات تاني ام لازم لسر ملي قصدي يپگي يپجي نهيرن جبونا ويا دقالك آليان دا زانبونا شرقالي شورش كلي گرنگه يعني دما بيخواستن
برین شر دژ جگرتن پرگرینگه دیسا دناو جواکی دل باجار خود لحارین خود شیار نزیک بون پرستناویا کرن لهمبری سیخوران شیار بون دیسا ایشی که کوچه به پرستناویا کرن بزانه بونا کو اف ایش هر زیاده لسر جواکی یشتیه جبر وی پرستناویجی ارکی محموانه نه تنی هنک هزانه یعنی هنک کسی مانه البته نا وقت پرستنا ولات ام تنی لسر شروانا بهلن البته که ترینه که جبونا وقتی پناسه به هات کن پناسه شرگلی شورشگری اویات دست بکیده در روح ده چه دبه بشرجی عملی ده چه دبه نه براستی مروفه دبینه مثلا با ایریشین داوی را دبینه کو براستی جواب بره شرگلی شورشگری لهمبری وان ایریشان برخواد ده پرگرینگه مثلا جین کو ایریش لسر چه دبن جواب خودی ل درد که چه بریندار خواه چه جه شروان خواه تجادی که ایا رحه که بریارداری که جواکیه پرگرینگه دیسا لسر سازیان دما ایریش چه دبن جواک چه خودی سازی خود درد که و سازی خود برناده دیسا دبن جه دما کو بالا فرد گرن جواک همو هرکی میدانان برتک خانی شاندان اویا رحه شرگل شورشگریه رحه گل شورشگری چیه لملكي برسنا خاكرن اما لملك دنجي باراده كي مزن بفينا كي مزن جي هيزين كو ايريش سر دكن بيجا دنوكا فينا مشكني اس تسمي تناوم اس خرادسي تناكم جبونا بهر بازه تكوشي بمشينو جبونا ام لازم اگر ام دبيجن جواك ما بهر بازي دبن ايريش كاريه كي مزن ده دبن حتى ام دبيجن قركرن چي بتمامي جهولي راكرن جبونا يا وكي جواك بویزانه بونا کو جبو ام قرنبن جبو کو ام بکاربن سال 21 من دجی ام وان دانکن ام وکی ملت بکاربن دناف جواکی کی برومت وکی ملت کی کو خودی رومت بکاربن دناف ام توننبن ام دناف ملت جهان ده هبونا خبردان بکن جبونا به سکنانن پر گرینگه نه تنه ام زحمتی جیان هنه البته بلكي سرماجي هبه بلكي فقيريجي هبه بلكي لغوري شرط ومرجين كو ام بخازبن زاروكي خاطر مزن بكنجي نبا اما ام فيدكين كو جبوي سباروجي ده جواك يعني حمود الدنيا يوصل حمود الدنيا ده جبو هاو يكو شورش بهسان چه نبونه شورش ببدل چه نبونه براستي ستاتو قزن شكرم بهسان چه نبونه بويزان ابونه اگر ام تفجر بكن روشا ما يكونها هي زحمتين كما يكونها هنا اما واتبدن اما بكاربن هي زاويه برخدان درخين پیش اما بكاربن لهمبري وان زحمتين جياني كو هنا اما بكاربن لبرخبدن اما بكاربن هزين خوي پرستن بقاسي نانو اف چقاسي نانو اف بيسته اما پرستن جي جبر نه جبوي زنديك بكاربه هبونا خب پاريزه چجره بيسته يك نه دبار دو پرستن وخاز زيده كرن نه کو پرستن به مرودگار هبونا خب و د پیواژه کوم بجن شهر جهان اسلامین ہے دنیا د ناو اگر کی مزن ده روشلات ناوی ناو اگر ده ام بی پرستن مادگارن هبونا خو کی ملت پاریس جبونا بیا ام لازم پرستن اجی وکی نانو اف گرینگی بدنه و به زانبونه هم زانبونه پرستن پیش بخینن هم بکاربن هزی خو پرستن به حس بکن لسری ده استی یعنی erkek جوان و جنه yani گور خویا دکی yani پیشنگی هر چیزی دن ها جن اود که جوان او جن ته هدف گرتن هم جوان ته هدف گرتن هون تایبت وقت پیشنگی جواک جن و جوان yani erkek کود که سملی و yani جبو و پیوجو هی بهتر کاربن بگین سرکفتنی پیوسته چاوا کار مخابره خستن بگین خو تنظیم بگین چون جواک کی رخصتن کری جواک کی کاری انجام بگیره بگی سرکفتنی yani mili ku kim deminin çine yani mili rexistini kirinde mili evde mili peşengiyer cuvana da vak şopandına vajere yani. Yani beri her tişteki rastı. Bu her civaki ki bu haya dinamikin her sereke cuvanın و جنن جبر بي برين پاراستنين کو هنا بيوانا مرنو كاره بفكره جبونا ويا بري هر تشتكي ملين کو ام كم دمينين اوه لازمه ام كوجبريا جوانا بكار مدن راستاندن يا دركتنا دري ولد جبر اي كو في اخب باريزن كسيمه كي بير جرينج شي جوانا جبونا ويا بري هر تشتكي الرف نه چاره سريه
اگر ام برای خستن کری نبن نه هری زده ایکولا سر اصلا جهان بر بلاون کی بون یهودی بونه و د اکونومی دست یهودی دست کسی که دجی نبود یهودی دگل لکی واران ده پر برای خستن کری جبن اما دی ساجی گهشتن وی زانبونه قوالاته کی وان نبه و جغرافیه که اوتی ده خب پاریزن نبه نکار هبونه خلاص سر اصلا جهانه دی به هر تم قرکرنا رو برو ببینن جبر وی لترتب على جهاني ببون ديسا يعني بكرينا مال بمال نها هولا شخوار ولاتك چه بينجبر راستي كي بيوي رنگي هي بي ولات پرست نممکنه يعني بربلا بون کوچ بربون نه چاره سریه لازم ام بزانبن بلکه تو شخصیت خو خلاص تو بيجي من ابوريام خو خلاص كر اما وكي ملت الوان ولاتنجي نه هري زده نه الولايات الأوروبية دجبرية كوجبران برزيدا ويا ادي نفرتك مزن هم بري كوجبران شي ويا لتركيا لما دبجن السوري هرسك بر مزن هي جبر كوجبري ادي بي خطرك مثلا صار اصلا جهاني جبر وي ام نكارن بيجن كل لدار وي بلاد انسان يكون كوجبر بنه راستي اريشي نجات فلسطين لتركيا راستي اريشي نجات فلسطين هاتن جبونا ويا الرافا جوالات نچاره سريه لازم ام هری زیاده جی اکو ازمون خود ویالی ده هبون جهوبون جوان جی گهشتن وی قناعت کو پشتی ساده سالا تبی کو پر زنگین جیبون تبی کو دست وان ده هزک پر مزین جی هبون اما دیتن کو دی ساجینی که خوش قرار کردن مپارزید داوی لازم ولات کی کو لسر کو بکار بخب پارزه هبه جبر وی ام بجن ماین ولات پاراستن ولات براستی تبتی و کی جن و جوان جن جبوی چه گرینگه جبو زانابونا ولات پارزی د نسل زاروکا ده د کسیمه جواک هموان ده جبو بده آواکرین پرگرینگه ادنه جن دالی خطا پاراسنه ده جی هزه که پر پیشنگه و ده پیواجه شورش روجاوی کرسانه ده دوی مجاره ده جی هزه که پیشنگ بود جبو نبیا همه کی جن همه کی جوان ام لازمه زیده تر فراست ولاد پارزی د نسل نو ده جی به هز بکن جبو کو ام بکاربن پیشیا کوچبریه بگیرن جبو ام بکاربن فراسته پاراسنه خورد بکن دیسا وکی جن هیزیتر دناب هزین پاراسنه ده جی گرتن دیسا نیکو تمنی خوا مزنن قاسی کو جیته بکاربه نکاربه بچه جپشت کاره حالا خوا ده پاراسنه که یعنی جبونو بیا yani jin û ciwan pêşengê civakê ne ancak civak karibê va xweser piya bigire û gê serkeftinê birêz Nalîn Dijla rojnamevan em spasiya we dikin ku we demê xweş bû me xwetand سپاس دکن جبوته و هم تماشاوان هجای کل مگودار کرد تماشاوان هجا em vê digihan dawiya bername xwe heta bernameyekî dî bînin nam ve xêr û xweşî de